Association des jeunes solidaires du Midi. Président Bebo Adama Bi Amadou. Hande bo Allah lorni yamminif. Ngam seyo toute association des jeunes solidaires yes du Midi. Nda président Be Adama Amadou Allah rene. Hande bo Allah lorni yamminif. Ngam seyo toute association des jeunes solidaires yes du Midi. Nda président Be Adama Amadou Allah rene. Bismillah inda Allah maudo Allah tini do jamu baude ande bo lesdi min diftoniam ngam daraja jidde association des jeunes solidaires de lesdi min famiyati jotta lesdi min mari barkarutum worbe chufu be pottu be laba bernde hali fere hala mabbe fere den bo chawu fere be ngalanga nyandi Allah beddu barka modon nda prezi mabbe woda hali alareni baba hande bo Allah lorni yamminif ngam seyo toute association des jeunes solidaires yes du Midi. Nda président Be Adama Amadou Allah rene. Président Be da wanki assalam salam Allah rene sure Alhaji Adama Amadou kanko be jubi président Be ngam o pottunda o yiɗi dina o wawi jawu o wala ganyande o wawi ɓornante ɓernde laaɓi haali feere haala maɗa feere ha'a salifu barka sibe hayru Allah wonane ɓeddu barka Alhaji Adama Allah rene Adama ɓi Alhaji Amadou Allah rene baba hande bo Allah lorni yamminif ngam seyo toute association des jeunes solidaires yes du Midi. Nda président Be Adama Amadou Allah rene. La président Be wanki mignon garçon toujours galant et beau. Laru ornanti mako o wangi urdi mako nanu novelli hayto mignon garçon toujours galant Allah ni rene Adama Amadou an baba jasner an baba shemilji mo gareji fotanta say an misani mi yobni beddu barka baba Alhaji Adama Amadou mi yobni min mamma Maryam Marwa mi yobni ma président association solidaire lesdi Midi. Hande bo Allah lorni yamminif ngam seyo toute association des jeunes solidaires yes du Midi. Nda président Be Adama Amadou Allah rene. Association mon mari naral e balli talaka habe marbe Allah beddu naral modo duddum wolwanuda se association modo beddu naral duddum den bo wolwa hutendira se onen association des jeunes solidaires du Midi be tappa bernde be yorata bawo Allahu beddu naral modon Allah ni beddu hayru duddum association mabbe wala ngaba wala fasi kare wala pisade Allah rene hande bo Allah lorni yamminif ngam seyo toute association des jeunes solidaires yes du Midi. Nda président Be Adama Amadou Allah rene.
association des jeunes solidaires SDMDF d'après Zimbabwe Adama Amadou Allah Rene. Ilyasa Goje yotti jotta, Ilyasa Goje wari wari jotta. Rashidu Butik da wari, Rashidu Butik Allah Rene. Jiji Badil da oyoti, Jiji Badil wari jotta namu. Ibrahim Falama wari, Ibrahim Falama yotti jotta. Président nouvelle génération, Misani Dutu mi hob. Abdurrahman Bawabi wari seyo Allah Rene ba. Hande bo Allah lorni amene, ngam seyo toute association des jeunes solidaires SDMDF d'après Zimbabwe Adama Amadou Allah Rene. Aljabma yaya aji yotti, yaya aji baba Aisha wari. Alabedu endam dudum. Umaru sarki baba Idaya, Umaru sarki baba Idaya wari. Ahmed wali Allah Rene, Ahmed wali Allah bedu barka. Aliyum aji ya yotti barka sayo, baba Hawa wari wari barka namu. Umaru Abdullah oyoti, Président Jedimi Allah bedu barka. Président Jedimi FC wari Allah Rene baba. Hande bo Allah lorni amene, ngam seyo toute association des jeunes solidaires SDMDF d'après Zimbabwe Adama Amadou Allah Rene. Isa biri wari ndamu rosayi. Iya lada huri wari, Nafisa dada masu yotti, dada di babba dada Laminu sayi. Hawa cuto dada Rahima, Allah bedu hairu. Suraya hajja da oyoti, suri bani Suraya hajja. Dada Abdulaziz Bilyamin, Misani onudu. Kilidi lamdorobe misani. Hande bo Allah lorni amene, ngam seyo toute association des jeunes solidaires SDMDF d'après Zimbabwe Adama Amadou Allah Rene. Sama geste lam Dominique mi hovni. Alhaji Umaru mai kare, dotti wa Allah wati am kat police dima. Allah bedu barka baba. Honorable député, Alhaji Hamman Ciuto mi hovni. Misani bedu hairu baba. Damer komin Allah Rene, jidda bagay Allah saynawa. Sous-préfet Mendy mi hovni, Muhammadu Buhari wi barka. Hande bo Allah lorni amene, ngam seyo toute association des jeunes solidaires SDMDF d'après Zimbabwe Adama Amadou Allah Rene. Jama'a je SDMDF, hande bo Allah wadi amilori. Association modon, association jeunes solidaires.
Gambe mari narral nden ɓe mari haydu ɓe ngodi neɗɗa kunda mi yotti la mamang de mamang yotti se yoju